mamu bio me shada de manokra format ama yanko Kwabeng problem kese pa wo ho ye kan ye social setup no a kura so kura kwa baby ankofo di agro baby edidwa baby eto ball egunti na bekọ kura bi ase no ho afeche nkrom ubekọ kura bi ase ho fe ete nkrom Ghana has oba ball ankwa na emene ye krom konkrase ko hwe neat because ye kire baby eto ball egu ni ade nyina na Ayimadu Kantamanto the second na Ayimadu Kantamanto ye Kwabeng hene na woni anuamba mama 2 aba ha ni de enti etisa ne say as yantam bi ye school park eda Kwabeng Ghana ye pe footballers at 10 years time Bobo World Cup any AFCON ade amaye tema komtina menisa akode any kwasiata ye nyina ye tema komtina komtina ne ye wo school park Redemption Valley school park ye nyina bobo na asase kakra da so edu nsuto bre ho ne yekodua mekontoso ene aburo num ne ade ye to no ma na aburo ne be ye fo mpanifo mo ton asase ne ma one touch ye hunu ya na school park ya ye kobo ball wo so a etema shamo leda num ne ade nyina so ne aton park no ya ton park ne fa e de ama Vodafone mo de esi wo office e fa kai asan to ama asore no mo de ye hiri baba kakra no Pentecost wo so ato ompo de na ni cemetery kra ya ton enu bi na esi wo Kwabeng no ya ton school park e de isi market na ti Kwabeng asase asa se school park na e beton na Ayimadu a na nkwaso oba pa me dase ntebo ko de adom ni nhira no ayem ye da twedi ampo nyankropo no ase na de na ekọ ukrom ono ma kurowura o awasase ya be fade ye market e be de na aba ne so sa be de na aba so se we are saying obi o nya tumia na so we next to God o can be bia wonti ase na tafrache enche ya ma DC na wo Kwabeng se woni nanano mo ahemfo ne mpani medinsa wo so se ne ekuro no betimi atumpo akonanim emra oba ya ebo ne din amefa telephone po congratulate no so no aye kroba na oba na wabebua ye manisike bi so mfa nya adwuma wo ye kroba de na adwene ne kuma ebeba so afe abrantie honorable oba ye wa poso akwono mo atiwa west mahemfo ho nyina akwacheche o me tiwa bo me kuntunkunu mo twen se obeba no ma change na ye no fita okranyin se ka jeshishi bi ene ye se maintain nka ai ko mra na o meka bibi nchire me se aban de naba na ye hawo ne bibi eje enya hwe se kuro ne ye a akwada kuro abeka se o na Ayimadu Kantamanto mre so na se ne ma we nyina akọ so ye hye me no nya me sama kuro ada achibiti a ene beje ya ngwa ti wasi wo besidwa edwa no nso nyese bi ne ho ya was stand market wo edwa no koso pepepe na nka wo mompri ahimfie sa no ni nananom ni mpani ni nsa wo so se yedwa no opese wo ye na kwan benso se kro dos ho a na mutra mpuntu na nke ya nkyere se kro na tre entinka obesi dwade a yensi ne bro no bi so na hofo nso ho han wo kwan twane bibia se ne obi babeto ne kobia na ne banchi bi obetimi aba boy ni ahwe ba mo de akosi town park se town park no so no obezi edwa no oh na town park ne de wo se ne sai kire se agwasi kokko ba ya chichiri kurein ya wo town park ya wo market ya wo church buildings ya wo way. The town's planning scheme has been drawn and designed well. You see then as you say no be change town park. Yes, so one musamu as banana say ahemfo no traditional council no ye part of the assembly. Kwan bi so no so almost senasia. Esa say mo na mo ye kurowura omo beto mo. Assembly bia beto ahemfo. Nti ka ye yi presiding officer kra empempi no komutumi ye ahemfo no. Nti we no patches o ma mo ho wa a meka nkire mo. Said okay, muna mkuta kuro no plan. Me na woni pa no kura ba e wo machi amfa nsanto nsayem na me mfa me nsami no nya na tu kura wa ma na di adwen na odwen na omo ne mu wa asem ana o ba no assembly dia me ni aban wa asem sai me ni aban ni asem me to nsa gi aban atu se wo beba obi odi ni ba bia no wa me de hye aje se mu busado ni entia ye de ne ba kuro no so na wontumi ma ahemfie machia nana ne ne mpanifo
no de wo busa na ma me anka mani beje na opani menya penny mpacho nana sesi yi wonya de aso na abofom o de abofom on tija so on de government project aban mo so na kro no wo mo enukure mutumi stop no yetimi na so ahemfo no wotumi mutumi de stop no ada na mo stop no yetumi e wo no yaka bia na yentimi nso mfa mranhye ensem sei o de aso abofom yakututu atu agu ehu manso ne ho nsem ajaya na mo kan prof because in financial loss receipt aban sika ne de ye nyina ye de entina through dialogue and confrontation so ye ne benya nkita hundie e mapa yaka bia also ontija no on de aban adwuma no wo ye obedi ni disi na ntumi nso ni na mo nso nyeja ye kan nyina no yen yankasa na wo ya mayen obi ne ho chirefo asempako na nka de pe be kuro mu ahwan na empe nanso asam won asase ne ye stoland bibi apese o ye bia no ezo hu asase ne ye stoland ya konwa asase ba bi konwa asase ne nyina ye stoland o na se ne ontumi no nche se mo stop no cause financial se ye konwa asase de mo right bi ase mo stop no right nso bedu ba bi na wo de wonza koka na obi nso abaze wo de mrasha wonsem yo nana we de mestra wadama na mimusa maktu wonne ekodi eche so ono so ntwafo ni nche na masamba so wadama maktu una akọ ho o de na akọ hu ye okay ya to say bibisa yakoso ema youth ni bi kra mpo ye say omo ebeye demonstration omo ye press conference ne keka ho nyina nti ekoye ekoko hu edwa no wo hodada ma timo amudi dwanom ne ade ane me kokohwe adwane nsei na ebe ka ne se edwa ase ye kase ye sine fofora enka ye ne kwan so an keye but omo this no yidi this no esi ewo school park no so enti towns park towns park no so na ye ne town no members ne bi di nkomo no kwa no ansa na kwa na ye kona na ho omo ekire se as park that whole free titi and the name bukra no almost actually say a science serve as the school park or secondary school back where work Kwabeng ho no omo ni park nti ho aso na so mo ye bibia omo ba and afi town ni nyina mpo ne ba ne say ayiyo na edwa bokese bia ane board bo ne keka ho nyina na ho no moko nti omo nso e ka say sa na te de ade nti na nka DC no obesi market no enka market ye ho dada no ko mbetimi aka so okay ye renovate na ase yesi ne foforo ama na modern one no be atimi aka obi na avia wo hwe market ahodo bebre ankofo nko no a enko ho nko didwa wo ho na yesisi bebre wo Ghana ha ama bebre na da ho ya abandoned because o mususu say e be ye outskirt of the town and ye ba ne so kwakoye business and also koye marketing na enkofo nko enti wo hwe Kwabeng die ya e wachi kakra esre baby a omo wo sisi ya no na ehwo no so wo si nu so no ene secondary school no so eben enti untimi kan say two outskirts of the town nemo no eba ne se o pesu di dua koto mankani koto brode ne ko bi ni ntos ne keka ho a na se market no wo ho na bi obi de ne de si baby akan baby ane market no wo no mpo na yesi yayi o makwa ebe den so be free dada ni makofufu ahwe ye ne no so ba beda ho aba be ye se market ahodo a yesi sisi wo nkro bebre so a enkrofo kwa we bi wo ho kokko bako bi wusi no form ono obi anko ho papa uduru Angola chi no ha enti eno na ye one of the cases ya no mo ka se ebetima ba ye scientific DC no ayetam timamufo no na ka kurumma no se nka ebetumi anka DC no kan kontwe ne mehwe ne a ewo ho dada na nka onye hu bibi ena market woman no so of the views say esin ko mbe ye ne a ewo ho ne yie ma won say san hwe ya na we no akwakoye ka ena afi me ne school fo ne bi so ekọ Kwabeng secondary school nkwara ne bi di nkomo ama so ka say eno na ye park 7 ema wo mo a eba ne so mo ye games ahodo bi a wo moko etina nko mo kra ka say nka DC kra be fa park ne di dwuma bi etesa mpo a nka on create bi mpo ba bi ka so okay ya ye school park bi ana say town park bi e di ama wo manka ne ya wo yiwe akọ no etimi akọ na wo hwe park no so a park eso na sisi ya de minimum plan na oba be ye market set but bo mo awahase a you say kura duru footing level na mo amusa ne de enti a market dada no wo ho na o si foforo ba bi ufro no meme de meme ko duru ho no me ko office no ni ho
me frɛ no wantumi amfa ɛkyɛse no so wakra me kyɛse ne senti a me pɛse ka ma be also wakra and just waba ma ma na nsuwa ma frɛ no several times ebi anu a ofa enti sɛ wono nanim ne enti a wakokosi ne ho ne de for now no any say o man consult ahemfo no kra wo na kro no wo mo no aha ja so wan yi ano na ebi so no so mama ono ma menya nkita ho de bia enti wokɔ kwa me kro mu ho no pa de a no do na no bonyo so say even though market ne de nka ya de pa nka ba kro ma nka ye ba bi odisi no eno na ensenkan wo ho number 2 market dada no uwure mu kohwe bia ne kese ese bia na foforo na opese osini bia na no opese tre ne baye ya dada ne mu no bia na enko o se eso ya me pa cho na dada no kure ho no wo busa se nipa dodo se na te so wudi dwa no bia tina mi busa me ma ho meto market tina mi busa se but me yimi kroma bitifi market di si ho a na ne be pe na so baba kwa be na market me we fi se de eti e ho no na bitifi market amo yes e ho na eketoa no mo yes o mu si no omo asini na way a enya shape all right enti me nka se chinchina anka yeso ko osini ho de na emo no se nka ebia na otie ne a kroma no so eka na se enko achiri pa na ochire bia enko yes ya ya de esu so bia enko de a eno yes o si ne o kwa be na ebetimi aye because se be pedi asa ekuro bia na eso market ya ozo betimi se be asi e de ama wom ha nji sa na no so tie na je se tie kra ne yenim se de broni beka se way for de sa se me ye boma de ase se ye ken bia be ye adwuma banana wadama de ekoso nyina se de maktu kra ka no kromafo no kra ni nyu wo manfo no ankasa wo mani nyu ana disi so amfa ni die po amma wo nchempo amechia wo po na nkampese we kra no bia ono ahemfo amo na mo ye kroru ano kra no asusu ho na mo ache bia fatoa na yeye te se ye free ha ye ko he edan so osi edan no osi na se no me bo modern de nwoma koma town council debi town planning okay esa o mama the planning scheme for the town na no kre ne vim town planning scheme no say higher market higher private higher way nobody has the right to alter it even this you know kra debi say we bo satellite and now bo computer say we repair me a best sport what just higher towns park higher way and to alter a thing of this nature here consultation pa na mentwa dwen san mra so emra na banda da watwam ko ye na this year o your friend atachum honorable atachum na atachum ne yafu mu ne ma ne number pa so ne this year o ho sei asa ai ama ese jina ponom no ebi wa entin ko no kura de enko boxers inspiring boxer enko hia bibi otimi busa no emra honorable atachum esi anyina mu market ena kwa mi bopini ne ze na bibi fefe se de be bi mayen no honorable se mu wasase no se ya ye tampa ki nkwada ne disi wagro na nka betimi dia was no I don't have the right to alter this dada no honorable dada no say eno de he can't destroy the scenery enti empe baby foforo na ye mfe ni se adwuma no na se dan na won buy na wunua penny say he can't destroy the scenery nka bopin is as a plan betu bibi so see ebesi market na te say na nko ma ho adwen ye experience nyansa ya na ntiba ko fotire so enso mo bia masa na enso ye bopin ni bia was here government project na ni nyina ne so was wo yi market no akọ town park ho na market dada no market dada na ye lorry station and already so no na private entrepreneurs yi bi so atop plot wo ho a omu bu ho dan nyina egu omu compensate owners so mo be lorry park wo ya kwati kwa hwe no wase private man bi adwuma
Tinha no assembly no there be into obesity the main ones no say private mine na lorry park no cra you tolls ni will be bia ni taxes be bia as a wunya bia no it will come directly no cra de na cra mu obi from PPP inti ga beti ma bia ma assembly ni ba je na dia kata PPP na minim dia as a party papa private a public partnership you ko beti mi na ye tese no tese nana mo de petition be kwa koma local government minister ana de because say dem okay wonya abofom dado wo de aso abofom o see do 15 level ne etini say enu nti na me ma town and country planning say omo ma me the town's planning scheme na say if I argue my case out metimi ehun ye 3 weeks ni me buza town and country planning om see this ma approval eno susu plan no susu anana mami obi an betimi age plan wo ye ko ba wo ye eno ji say this year ma approval ya someone me suma the secretary e ba no say this ma approval na this no kroni ya ne dia wa matu kroni o kro ba na mo nya ne dia de inti je say this ma approval na otwe me nsa ne ya fa this ma approval de no town and country director o say coordinator o say why no need the right to issue it me na da se bremia ngasa me di mikro na neighboring towns say me hu perimeter say efi ebi ono mbo ahye akosi ya me didi kodu ya efi akosi ya say na obi encroach kura na metimi hu enti not necessary impose town park no kwa na me pese me hu me kro no say me ne forest no kura by forest reserve no ye bo hye wo he mosia so mo so akrofufu boma and these environs na fama me na asi this approve impose da ben to obefia bo kire na busa nti na ye besi akire ne abusa mpanifo ni nyina ba ne krakra ne pese mu se we ade a obefa ne sa se hia na wo de atoa sempanifo na bi kra na nado beba mu a so na nado ono ani ni twotwo mutwo ni fie ni epo emantem akwa mi wo mu no no kra na se no adwen ni nyina ko se me be ma no ngoma no ma kire say within 30 days you should pull away that's all now if it doesn't so there someone will come na kabia mebo legal fees be kabia mebo bia and he should make sure say he's going to pay na nkra kro dua money mia na some protocol abrosan create me book to go na ba ne sa wa gba banka enti so obetie na so pemu mumu a ontie no ntwenzan enye ne edi kan da ben na de krata ne beko me ne mo ka say we enche bia me secretary my instructor say won issue letter 30 days I'm giving him 30 days which is within the range say wo mo bibia me man say amre no as soon as we anya my lawyers will serve him na ka bia legal fee bibia no he makes sure so he's going to pay food it chere anya ne masa onipa na wo ya de ama no so wonpe won so se ne enso ya ban adwuma sai se meyo de meyo mo kra se mo nka se mo mpe mo si ba bi odisi ne mo o ba bi fufuro kra so pese chikin me obefia wo ba me kuro no so asa ne mines ba ya wo ma degrading sase ma ba wo be ye mines adwuma ni bi we na abogalam se na abotro ana so me be hwe o mo ma no ano mo tu galam se no Kwabeng school bi wo honom chocho mo achi wo no me be hwe ye to am na koko bi kra wo ma tu ni nyina ba pa se Ghana koko acreage de abandi ne sa be sifu ya asakura deplete almost kakra aka no so no je se kuafo no kra ba mu abu wo ko na fu anya akoto amena ntumi ngwafo ye be baso dachi ye be baso dachi nti we de ne kra say 30 days maktum pacho wo be san ko hobio my se me ko so e de achi isan se me side this side no ye ntie nti ye be ko so akọ na ya akọhwe ma na number of tests say I go be over reply or respond you to but me head that to na ma san akọ hobio na akọhwe nti ye nya achi edi ento say bia omo so be nya nsem bia be chese ampa ehọ de ehọ na eso omusini dia na ne ye kasama kroma no ene nkrofo ewo ho nti nia be film aba bia na be sa amatifo so ate mo ni adwuma pa mo ni yo nana we de wadama de odi betwa to ene sen ne me di twa to de na me sre Ghana man ene asuye ehwe DC fo no so ese no kure no beti ese DC we nkrofo akwhye dan nkrofo akwhye ka nkrofo akoyeze me hwehwe sa bi beba me mpeso aso da ase bre na se wontumi ni nananom wontumi ni eni nso wo so de a na tafra cha so e de ne bae no o mefa no nkoma ne bibi foforo nyo na ne obeti asem ase no ya ne ni nsa wo so na kroni ntimi ntompo ese ya ne moya
moya nana no kre onkwa so nana edase pa so wadama wa mu do no za so mo so ma wadama nana wadama ebidi aso ye so pa Adama edase bebre edase me dama se nyaado edase nana Ayimadu Kantamanto ye otoso mienu eye Kwabeng hene nana nene wadom ye de ne hira ne no nyama toa ye free no ha abesi enkrawone enu abema mark 2 e entertainment obata semi de onwa na di ekire ko mu ko Kwabeng wo hwe park no eni baby ankra ni di agro ne market ne ade nyina wo kase wabodi si no abona wono so afari wo so ye meeting kro no abesi na yente ne de yini ma de kro na so aboma wode ase ye be ya to mi idc no akosi ye benya no se de ba de aka bia no ye de beba na anko se ye gina fa ko ene ye bu aten na na so wo mane nefua aduasa wo me ya tron samakra ta de akoma dc abono kokose ye bra dc kro de ewo wura wo betu kuro no na enyini dada ansa na aba nya na aba chichiri kuro no ewo ho dada emra wo mpanifo da no entumi mfa otumi se abanyo se die yo aban beto ahemfo tete kura abrofo ne ma na ahemfo ho abrofo ba mo hu se enananom ho wo mo mamamre wo mo mbibia nti na wo kan Ghana article 11 wo Ghana constitution mo wo kire sources of law Ghana mamre e ka ho ti 30 days DC wanti edi na nana kan wala okogina atuguba animu a emefre obi anya ho ne ye ba beti o sanse case wo court a ye ntumi nti ye ba sese adwaso nsem ne with vim lady afia pokua